هو نور الجيل لخير سبيل وكتاب الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. وكل من عمل يقرب إلى النار أو وكل عمل يقرب إلى النار. اللهم آمين. سبب جلبة يتي الله تبارك وتعالى o mo andanteɗama ko kanko woni ko nemaji ɗin timmirta e makko. Iɗen yetta allahu azza wa jalla, iɗen mawlo immorde e boneli pittali meɗen nde allahu azza wa jalla dandata en. ɓawɗum ɗo musidɓe julɓe eɗen insino kadi he joni fayi immorde e bakkatuji ko joguitiɗen e golle meɗen ko wonnen e faggitade. kala noon on allahu tabaraka wa taala fewni ko on woni fewuɗo, kala noon allahu majjini ko on woni majjuɗo. ɓawɗum noon iɗen seedi ala reweteɗo e dow gonga si wona allah on. ɓawo ɗon musidɓe julɓe ɗen seedi ɓe wiyeteɓe muhammad ko allahu azza wa jalla woni ko neli ɓe. ɓawo ɗum ɗon mi hewri ko hiwrango ngo julɓe ɓen heewɗode ko aljanna woni e jam yo kisal yowne ɗo moɗon nokku kala ko toori ɗon iɗo daara men e oɗo émission meɗen wiyeteɗo gandal e faamu télévision meɗen on woni Jama TV. musidɓe julɓe haare fen ɗo hiɗen e yontere tammere e nder lewru suumaye innen fendo ɗo en innay en heeɓi joni hella sappo e ko fawi. musidɓe julɓe ɗum ɗo ko yettugol allah o bus e arki seeɗa e hewtugol ɗeɗo ñalade allah o arti en kañum kadi wawgol hettugol immorde e balɗe arriére ɗen so tawi allahu azza wa jalla ko lumboji ɗi o wela. haray noon musidɓe julɓe ko adi en fuɗɗo yewtere meɗen nden hande ɗe mari hoɓɓe tedduɓe ɓe annanterema ko yimɓe qur'anul karim ɓe annanterema hiɓe iwri e daara men molanaɗo wiyeteɗo daara markaz Anas ibnu Malik. idan musidɓe julɓe hiɗen joguiti hajjaɓe iwruɓe toon joni en jonne ɓeɗo hajjaɓe ɓe hiwro ɓe andinen konno ɓe wiyete ko honto ɓe iwri konto ɓe jangata. ɓawɗon kañum kadi jonnen ɓeɗo kañum kadi ɓe hiwro si ɓe gayni musidɓe julɓe ɓe janganen qur'anul karim ɓe jonna koɓe neldi ko Jama TV ɓe hewtina neldari koɓe neldi ko musidɓe julɓe gandal e faam. joni hajjani no wawi hiwrade andi noon men inde moɗon e ko honto wonɗon e jangude. Anas ibnu Malik. Jamil. Ustaz Amin make alim ba. Ya Sayda Amin make Maryam Diallo. Man jangan min suratu Sad. Barakallahu fiki wa wasala ilayki. idan musidɓe julɓe haɗay ko enen heɗodi ko hajja Fatima Diallo Maykon. idan noon hiɗen jonde ɓeɗo kañ kadi ɓe hiwro. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Miɗo wiye Fatimata Zahra Diallo. Miɗo janga Markaz Anas ibn Malik. Ustaz Amin Lomake Alim Ba. Ya Sayda Lomake Maryam Ba. masha Allah hajja Fatimata Zahra ka am ko toli moɗon ko Jama TV nani toli moɗon on fof ko émission meɗen gandal e faam. musidɓe julɓe en ala eji jonnude ha jonnude hajja Fatima udditala en e jangol aya qur'anul karim.
musidɓe julɓe ko on ɗum e welo ni ko Hajja Fatima neldori yiɗuɓe émission gandaɗe faamu immorde e balɗe sakkitiɗe ɗen enen nduɗo lewru suuma e musidɓe julɓe ɓa hiɗen andi ɗo ene heɓata seeɗa ni hara en fokkitani balɗe sappo sakkitiɗe ɗe musidɓe julɓe idan ko adi en hewtinde Hajja Fatima Zahra weltana ko bus kanko Fatimata binta Allah gandal ngal eɗana en sifa ɓeɗo hebbinana en sifa ɓeɗo no moƴƴano musidɓe julɓe idan Hajja Fatima onon kadi ko on ɗo woni ko addonorɗon en أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مؤمنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله musidɓe julɓe ko ɗum e welo ni e weldiga boy Hajja Fatimata Zahra yallah ɓeydo gandal ngal junna balɗe ɗe hebbinana en sifa ɓeɗo jiɓe musidɓe julɓe idan noon ɓe arde joni kadi e ɓaccitali ɓe ɗe ɓe jangguitene janggan ɗimmo ko ɓe neldori kon Jama TV kon no ɗuuɗi ko ɓe neldori kon yimɓe e faamu kon no ɗuuɗi kono noon haɗo yeggitali ɓe iwri e markas Anas ibnu Malikin wonɗo ɗo e Jamñaaju inchallahu baraka taala ko markas Cheikh Alim idan noon musidɓe ko honɗo woni yewtere meɗen hannde ɗen andi la chaque feendo ɗo hinoɗen e hella sappo e ko fawi e nder lewru suumaye ɗen andi ɗo e yontere arore kadi haɗa en naatani qiyamu leyli on kono ɗum ɗo e raɓɓiɗugol ko jomira on wotani nden torimo noon kanko allahu tabaraka wa taala nde o arkisata en hewtugol ɗeɗo immorde e balɗe sappo arayde ɗo e yontere hannde allah o arkisa en kañum kadi horugolɗe ɓaawɗon immo qiyamu leyli on e muɗum ko allahu tabaraka wa taala jogiti ɗe torimo nde o arkisata en ɗum ɗo musidɓe julɓe idan no hannde yewtere meɗen nden ko honɗum woni yewtere meɗen nden yani ko ɓeeɗo wiyeteɓe salaf woni ahwalu salafu salih fi ramadan alhaali ɓeeɗo yimɓe moƴƴuɓe sahabaɓe e tabi'inaɓe e tabi'inaɓe ibi nelaɗo kay ha ari e sahabaɓe ha ari e tabi'ina ha ari e tabi'ihim ɓeɗon fo ko honno wonno alhaali ɓeeɗo si tawi lewru suumay ari musidɓe juɓe ko ɗum woni yewtere ɓaawo ɗum no landoɗen fama hiye ahwaluna enen kadi ko honno woni alhaali meɗen enen kadi ko nde lewru suumay anden alhaali ɓeyto
ɓawo nde anduɗen alhaali ɓeyto ko nder lewru sumaye anden kadi enen kadi alhaali men ko nder lewru sumaye ko honno musidɓe julɓe ko ɗum ɓeɗo maki o wonde ɓinere dey wannasu yahtalifuna fi chahri ramadan ɓe maki o yimɓe ɓen no luutodira moƴƴa noon ko nder lewru sumaye fa minhum muksirun wal mukhlisu fi chahri ramadan ɓe maki noon hino e maɓɓe ɓe andantedema no hebbine ha noon ko rewata allahu hino e maɓɓe kadi laɓɓinanede allahu fi taati ko ɗoftadeji ɓe ɗofto allahu wa minhum muqbilun fi ibadatillahi azza wa jalla ɓe maki hino noon e maɓɓe hucciteɓe e rewugol allahu azza wa jalla e nder nduɗo lewru suumaye e ɓeɗo yimɓe salafu saleh bananteɗe makko feƴƴunoɓe andanteɗe makko ɓeɗo woni ko hannuɗen ñentinde e muɗum ɓeɗo maki noon kañum kadi wo wonanedema wa min annasi man la yahtalifu ramadanu indahu an gayri ramadan ko wono noon kadi no e maɓɓe ɓe andanteɗema no e yimɓe ɓen kay no e yimɓe ɓe ɓe andanteɗema lewru suumaye sertantaɓe idima si tawina lewru suumaye ɓeɗo kono ɓe wawno noon no ɓe jikkinorno noon ko noon ɓe jikkinor toon ko adi lewru suumaye no arde mbi ibara goto ceernoɓe no maki wo si tawi ɗa humpa andude hoorema wonde neɗemo dey haare ya ndaaru alhaali ma ko fewniɗa ko ɗe maki wo su'ila hudhaifatu ibnul yamama radiallahu anhu mata ya'lamu mar'u annahu futin ɓeɗo ɓe landa woni hudhaifatu ibnul yamama wo ko honde tuma neɗɗo wawata andude kanko fitnama fitna heɓimo ɓe maki in kana ma yarahu bil amsi halalan haraman asbaha al yawma halalan falyalam annahu futin ɓeɗo ɓe landama ko honde tuma neɗɗo andata fitnama ko honde tuma neɗɗo andata o yike dina ka ɓe jaabi wo wondanedema si tawi ko o yiyeno kon hanki no harmi ko makko hande o yii ɗum ko makko hino dagi wo yo andu haɗa o fitnama haɗa fitna natani oɗo yo musidɓe julɓe ko ɗum si ɓeɗo maki o wonneɗomo dey hino e yimɓe ɓandanteɗoma serta e maɓɓe lewru suumaye ari wona lewru suumaye woni yahtalifu min nahiyati taami wa sharabi ɓeɗo kamɓe koɓe andi ko sertini suumaye ko acci ñamugol acci jarugolngol ko ɗum ɗo sertini immorde e juuji feƴƴunuti to tawi wallahi wona ɗum ɗon bal lewru suumaye ko sendata lewru suumaye ko immorde golle moƴƴe ɓe bani adama o dumoto rewira allah on e muɗum ko ɗum ɗo sendata lewru suumaye fenɗo e no hewti e ko wona e lewru suumaye tinnareji ɗi e yiɓeɗo no ɓe tinnoto noon e no ɓe heɓilorto noon e nder nduɗo lewru suumaye kamɓe lewru suumaye sartaneɓe idima si tawina lewru suumaye hewti ɓe makino fannasu مساكين الذين يسقلون عن الحسنات وهنا يبدأ وبنتل مكان لكم ما بنتبه كسوه دينغو ما بنتبه قالوا بهبرة مؤجريجي والبركات بركيجي والخيرات مؤجريجي كنون كري نبهبرة دندو أماكن النازلة من السماء في شهر رمضان الذي ونبيدو بحبتي مؤجريجي جيبوتوري iwrayji ko nder lewru suumaye moƴƴereji ɗanɗanetedema hino e iwra e nder nduɗo lewru suumaye alladi kana haalu salaf fihi woni ko ɗum waɗi alhaali salafu salih kamɓe no serti e muɗum yahtalif an haalina ɗum ɗo no serti alhaali men fenɗo kamɓe jamian fi hada zaman woni alhaali salafu salih kamɓe e tam maɓɓe on kamɓe no sertita fenɗo meɗen ɗo enen ɗo ɓe maki noon fa mada yaqulu omar radiallahu anhu indema yaqumu shahru ramadan omar kanko ko honɗum o inneno si ari ha lewru suumaye ari omar radiallahu anhu ko inneno kanko inneno yaqulu omar buni khattabu marhaban bimutahhirina min aldhunub
seydna omar si lewru summay ari ɓenno toolima yo lewru laɓɓinendu men e bakkatuji emba toolima yo lewru laɓɓinendu men e bakkatuji wa yaqulu ali bun abi talib radiallahu anhu ɓeɗo wiyeteɓe ali bun abi talibin kamɓe kasi ari ha sumaye o ɓeɗo makka man kana hammuhu ma yadkhulu ila jawfihi kana qimatuhu ma yakhruju minhu ɓe maki kala no on mandateɗam himme makko ɗe ande makko ɗe ko konko ƴettata tun o ñaama ko nder reedu makko tum mapinimo ɓe maki aɗa yo andu himme makko ɗen haɗay ko konko yattata tun kadi ko nder reedu ɓay ko ñamugol yara awo yo andu kañum kadi ko ɗum ɗo mapinimo nde lewru sumaye yo andu kañum kadi o ala e muɗum mbaali konko ñaami ɗon o yattini ɗum ɗon ko hurgo idan noon musidɓe julɓe nduɗo lewru sumaye ko lewru tentini balɗe hakkundeje ɗannenteɗama ɗen ne fewni fenɗo ɓe gandi no toon e haalayɓe wonde nedema 10 jours ara nun ɗum ko yurmede allahu tabaraka wa taala wo 10 jours hakkundeje ne ɓe ɗeɗo ɓe fewdiɗe ko honno se 10 jours araneden ko yurmen allahu e 10 jours hakkudeje ɗen ko yafanede bakkawol tuuji ɗi 10 jours sakkitiɗo ɗum haɗa ko rinɗinede e yiitegen musidɓe julɓe no way wadde o yo allah arkuso en heɓen ɗum ɗon fof musidɓe julɓe idan noon ɓeɗo maaki o qila li abi hanifata li abi ahnaf ibnul qays ɓeɗo landama ineteɓe abi حنيفة حنيفة بن قيس رحمه الله تعالى عندما كبر في السن كان بيدو أريهاتو بدوبي بيدو إنك شيخ كبير وإن الصيام يضعفك بيدو سانغنا نكذا ما بهورد تبتو بدوبي بيدو إن بدي مو يجرنا بابن القيس onon dey ko ceernoɓe towɓe duuɓi tasi on hoori sumaye on lowine on tampine on fa qala ɓe maaki ɓe jaabi ɓe inni no min dey uidduhu li safarin tawil miɗo hebilanade setewu woɗɗugo wa sabru muññagol ala taatillah e ɗoftagol allah on subhanahu ahwanu min asabri ala al adabihi wono muññagol e dow toftare allahu mi rewomo wo ko ɗum ɓuranimmi muññoyagol lette allahu tabaraka wa taala o yiɓeɗo ɓe towi duuɓi ɓe naasi ɓe hoorali sabu ɓe towi duuɓi ɓe inni kamɓe muññagol lette allahu on ɓurani ɓe idima nde ɓe inni kay ko nde ɓe wawata muññagol hiɓɓito tampere nden rewgol allah o idima so ɓe nangoyama lakara lettoyama ɓe wawata muññoyagol ɗen ɗon lette musidɓe julɓe ko noon kadi ari oɗo wiyeteɗo annafi ibnu umar radiallahu anhuma qala ma sabitu munzu aslamtu oɗo wiyeteɗo rabi ibnu nafi maɗo nafi ibnu rabi o inni wo ma sabitu wo ha hande mi harani mundu aslamtu ibi mi jebbili mi naati ka ɗo diina ha hande mi haalani musidɓe julɓe holle ɓeɗo ko ɓe ñamaynoɓe seeɗa hoora hande acca janggo duumu e rewgol allahu ko noon kadi ari e fille ye konngol ɓeɗo wiyeteɓe an abi suleyman darani qala ida aradtu hajatan من هوائج الدنيا والآخرة فلا تأكل ما إذا أردت بيدويته سليمان ما كيو أي بني آدم سأرينو هاتوي أفلا محاج من هوائج الدنيا والآخرة إمور حاج أدنى لكن بما فلا تأكل حتى تقضيها بما كنون تانيا مدي هاهم تهاجما فإن الأكل يغيظ الأقل wonon no ñaamugol foofinay hakkille ɗe wota ñaamu haa ko faala ko waɗa a faala hunjagol bindima sattude
ta ñaamuta eto ha honjoɗaɗi a faala une kaari himmirdema ɓe maaki wo jokku taw ha heɓa ko faalla ko ɓaawon heɓla ko faalla ko noon si daara noon no hunƴuno yahara noon ñaama taɗo ñaamugol ngol lowinayi haqqille ɗen wan abi imran ɓeɗo ɓe maaki o kana yaqulu man ahabbu an ينوير قلبه أن ينوير قلبه فليقلل طعامه لأنه ينتبه إمران بيرو ماكي وكالنا فعلا جلبنده بيرندم مكوده بماكي يونتغي فاندي نيامته كو نيامته كلا فعلا jalbinde ɓernde munde yo fandi ñaamete ko ñaamata ko musidɓe julɓe ko noon kadi ari e fille ye ko ƴettawlo yiyeteɗo ibadallah la honno ɓe maaki ibadallahi li salafi salih ahwalu wa aqwalu fi ramadan hino wodani ɓeɗo wiyeteɓe salafu salih golleji konnguli e alhaaliji ko nder lewru suumaye hada sahru alladi qala llahu aza wa jalla fihi ɓeeɗo si lewru suumaye kadi arino ɓe immotanoɓe inna ko nduɗo lewru suumaye allahu inni sahru ramadan alladi unzila fihi alquran ko nduɗo woni lewru suumaye jippinaɗo e muɗum qur'anul karim hudan linnasi wa bayyinati min alhuda walfurqan wondenede mo dey nduɗo lewru suumaye kono peewal wonande yimɓe ɓen kadi lewru suumaye ɓanginene yimɓe ɓen ko wiyete kon peewal e senndindirangol ɓe goonga e fenade musidɓe julɓe idan noon ɓe maaki o في هذا الشهر كان سلف صالح الذين عاشوا في القرون ثلاثة المفضلة ويدولوا لورو بيدو يبه مجبه فجبه يوربه ديدو غير تاتت خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أن باجو ماكي كبوري مجبه غير ده كبه وربه أم باولو hikku be mabbe baawolo hikkitu be beedo be idan beedo wuurbe dido tati wa amluhum as-salih beedo ko be yelotono e duumagol ko moƴƴi kon be yallahu azza wa jalla yoɓuɓe yafanoɓe denenangal golleji ko ɓe wonno kon e muɗum e kala iwtirnoɗo e ɓeeɗo e ɓaawo ɓeeɗo immode taaɓe inaɓe ahwaluhum wa af'aluhum mustaqatun min al imami udwati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ɓeeɗo woni sahabaɓe e taaɓe inaɓe ɓen eɓe jokkuɓe taaɓe e taaɓe ihim ɓen ɓen ɗon fof koɓe waɗuno ñentinawo ñentinande ne koɓe ñentineno ko ɗo woni annabajo men on muhammadin sallallahu alayhi wa sallam فقد كان عليه الصلاة والسلام جوادا كريما ولاتنك النباجو صلى الله عليه وسلم كوبي تنو تنوبي روى الله أكا الله بأكيرا كوهيوي كوانا كلهم كاري كاري كوبي تدنو بنو يطعم الطعام ويقرأ القرآن نلادنو هنا نيامينينو نيامته بجانغينو كاين كاين لورسو القرآن إن لورسو مينو موتيانو ويقوم الليل حتى تنفتر قدماه النباجو إمتنا جمع إن لو سوما ينافع ها تبدأ الليل فتشو مسيبه جلبه سيتويكو النباجو إمتنا نافع جمع ها كود الليل فتشو كونك إنو لين الحال مدن كلو يوم من عائشة رضي الله عنها نارا النباجو نارا تبقى إنو فتكي nelaɗo soñji ɓenna nelaɗo ene wona e dow mum allah o jippini liyaghfira laka allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar ene wona e dow mum ɗenno aji jippi allah o yaafnike on kala bakkatu mum fewniɗo e kala arayeɗo allah o yaafnike on nelaɗo ene na onon annabajo on inna ya aicha afala akuna abdan shakura ene aicha a accetami laato jiyaɗo yetteɗo allah o accum yette allah o e nema ko neminimmi ko iden musidɓe julɓe yii
باجو إنه روى الله هاكو فيتشو إلى غير ذلك من العبادات والطاعات التي يضاعفها صلى الله عليه وسلم ونائل له النون إن الله تبارك وتعالى ريويته النون يجي وأن تدم الله عز وجل نو ريوي لهم بل أن باجو عليه الصلاة والسلام ندومينو لهم إلى غير ذلك والطاعات إمولك الدفتاريجي بيرو دي أن تدم أقول نسير أسوبي دلانته كونكو قول دارهم في رمضان إن الله رسومه أكثر من غير من الأزمان أن باجو كبه هبينينوكم إن الله رسومه nannatano e si tawirnaale rusumay bal de lolu sumay be nafayno ko duudi juula jamma ko heewi hokkitira ko duudi ko dum be maaki wo ajwadu ma yakun fi ramadan ne laado ko ɓurayno tinnagol ko okkugol ko wakkilagol e gollam koye nder lewru sumaye musidɓe julɓe fen ɗon hiɗen e nder mayru nde siwa tawa ma wiye lewru fecci hakkude kono ɗum ɗo fof no heddi tinnoɗen wakkiloɗen musidɓe julɓe fiyen wawu timmintinde nduɗo lewru sumaye musidɓe julɓe idan noon ɗe inni wo hiɗen tori allahu azza wa jalla o fewnoten e laawol ko faala kon wa an yu'inana allah on wallito en e dow waawugol reenugol oɗo alhaali ko winete kon e nder nduɗo lewru sumaye ɗe maake noon fa salaf lahum ahwalu fi ramadan gayra ahwalihim fi gayre ramadan ɓeeɗo yimɓe moƴƴuɓe salafu saleh ɓe jogii kamɓe alhaaliji maɓɓe e nder lewru sumaye e si tawi kana e nder lewru sumaye kamɓe ɓe jogiti ɗin ɗon alhaaliji musidɓe julɓe kono ɗin ɗon alhaaliji en yewtoyeyɗi yontere arowo inchallah azza wa jalla tawde hannde en anndi yaaki yen hebbi ha yontere hannde so allah hoddiri en aroyay memugol ɗin ɗon alhaaliji seeɗa ɓaawo nde memuɗen noon seeɗa musidɓe julɓe naatanen noon e 10 jours sakkitiɗon e nder lewru sumaye sina ɗum kadi atorelen 10 jours sakkitiɗo o so yewti on no seeɗa artoyen noon ɗo musidɓe julɓe alhaali on ko nder lewru sumaye e ɓeeɗo yimɓe ineteɓe salafu saleh kono noon ɗo yen fermude ko yen andintin tun musidɓe ɓen woni daara meɗen on en aroye sah si ɓuri ɗo seeɗa en andinayi ko falde hedde ko inchallah azza wa jalla ɗo e hewtinde en jonne taw hajja fatima addenen ko heddoni ko immorde e qur'anul karim hare falyatafaddali mashkura wa ma'jura
e jamñaaji musidɓe julɓe hara ko ɗum ɗo wonno neldari ko hajja fatima heddono ko e weltanaki no buy yo allahu tabaraka wa taala ɓeydu gandal ngal yo allah hebbinaen en sifa ɓeeɗo yo allahu tabaraka wa taala arƴisumo hunjagol ko heddi ko musidɓe julɓe ɗen jonnude kañum kadi hajja fatimata zahra o jangane jangel makko heddi ɗo inchallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مؤمنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن عدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. ما شاء الله إذا مسيح جلبة ولدك أبوي أجل فاطمة زهرة يا الله تبارك وتعالى يؤمنكم ولي مؤمن جدي إلا تمسيح جلبة ولدك مبوس ولدك مركز أنس بن مالكم يا الله تبارك وتعالى به لغنى إذا أجل فاطمة خلو يكون ولي وندا سكتور Hewro nenama e karamo koma e homba kadi na kongude di kamari kom wiyaɓe weltani ke nenange baabe ngal ko ɓe yaɓanimi jande kon na weltani ustad amin e ya seyda amin allah nawranmi yeeso jande amin den ko ɗum yani a weltanama bus adu wanama jarnama idan hajji faydema ko onɗu an kadi sakkitortoɗa Omar Zahra min kala weltani nena e baabe an ko ɓe naati min jande ko e weltani ustad amin e ya seyda ɓe woni min jannude ko ya allah on kadi okkamen mi hunjum amin amin machallah idan musidɓe julɓe so tawi allahu tabaraka wa taala hoddiri hara en e yontere hande kono ɗo e yontere hande musidɓe julɓe en fuɗɗi to woni ƴettugol faɓɓe ko markas meɗen Khalid ibnul Walid musidɓe julɓe iɓe suumoye on juulaɗo haray en fuɗɗike ƴettugol faɓɓe yandi noon kala wonnoɗo noddude fiyo ƴettu payko mum naɓa toon min innamo feno ɗon min areti yo accu ha suumoye o juule awa suumoye ono juulede kala leytuɗo ko yer nombre ƴettete so nombre on timmi hara min areti ko ya noddu men ko numéro hombo musidɓe julɓe 77 783 66 50 nodduɗo musidɗo julɗo ma nodda ɗi numéro ji affiche ɗi ɗo
hare no markaz moɗon o wirnanay konko jangete toon ko qur'anul karim e français o anglais o informatique o e taekwondo o ɗiɗo no ɗi tabbiti toon ko jiɓɓen wo ko worɓe ɓen wo hare noon no suumaye o juulira kala mo andantede mo tawi ko alano toon ko si suumaye o juulama fuɗɗotomo ƴettande place ko suumaye o juulama ko ɗon min fuɗɗotoɓe ƴettude ko kala mo andantede mo noon pay ko mum no toon num ko on ɗon innete no okka lewru ɓawo suumaye artigol pay koy hare musidɓe julɓe partage men e vidéo jama o fof wawamo hendade so tawi Allah hoddiri musidɓe julɓe ko haaɗo wonno ko ardoɗen e émission meɗen en gandade faamu en e yontere hande musidɓe julɓe yo Allah mo tawno en kañum kadi waktu meɗen leere men e wowde ne si Allah salamu salminama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh